از دل کشور، از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور، از دل کشور. نیت سیر شامگاهی همراه هموطن در این شام پرنکهت فصل 10 دیدار ما و شما را سبب گشت. درود میگویم به شما عزیزان، شامتان بخیر و تعبتان بالیده. نیت ما یقین است که لحظه هم باشد همراه ساکنان پایتخت و هم مهمانان شهر دوشنبه یک سیر شامگاهی انجام دادن. اگر شما آماده باشید پس گروه ایجادی آماده است برای تصویر دوشنبه زیبا. پس می رویم عزیزان، رفتیم. Это вечерняя программа «Вечерний Душанбе». Я ее ведущий, Собирзада Фарух. Хотим с вами поговорить о сегодняшний вечер. Как вам сегодняшний вечер? Как вам сегодняшняя погода? Вы знаете, по сравнению с нашей погодой, это изумительно, конечно. Извиняюсь, а вы откуда? Мы из Екатеринбурга. Из Екатеринбурга. Какими судьбами в Душанбе? А концерты даем, приехали концерты давать. Хорошеет город. Вот да? Сейчас вот походили. Я не узнал, я здесь жил с 2005 по 2008 год, 3 года я здесь жил. Вот мы заехали в город, я просто заезжаем в город, я не узнаю, где я. Очень хорошо. Процветает город? Да. Хорошеет, все лучше и лучше красиво становится. Вот мы сейчас по парку пошли просто. В прошлом году еще, я помню, тут заборы были, работали. Все, уже все стоит, уже все сделано. Вот мы пошли погулять просто на речку глядя. Вам спасибо и приятного вам вечера. Спасибо и вам всего доброго. Всего доброго. بردیده صفای دوشنبه، جان و دلی مایی دوشنبه، بردیده صفای دوشنبه. شام فرصت خوب است برای تحلیل یک روز کور شده. خصوصا این تحلیل ها هنگام سیر شامگاهی در چنین موضع های خوب و دیدنی اگر صورت بگیرد نوران علی نور می شود. همزمان سیر شامگاهی امکان خوب است برای لذت بردن و هم برقرار نمودن سلامتی. توصیه همه دهیم حتما به سیر شامگاهی اقلا در هفته 3 مرتبه برایید. سلام علیکم مادر جان، شامتون بخیر باشه. این برنامه شامگاهی شام دوشنبه است. خوب در این شام پرنکهت همراه فرزندان نبیره ها همراه فرزندان اومدیم و گفتیم که تماشا کنیم بچه‌ها. سیر شامگاهی بر اومدید. زود میبرید به سیر شامگاهی؟ نه من خدمت سلامت یکم بار همینجا اومد شدم. شما از کجایید؟ ما همینجا. از همینجا. یکم بار همینجا. از آسیا. از آسیا. خوب باغ با شما پسند آمد؟ پسند آمد بچه. زیبا ها؟ زیبا ها. دوشنبه شهر روز به روز زیبا شده است. مشاهده کردید؟ سلامت باشید. تشکر به شما. استراحت خوش تمنا میکنم. خیر رحمت. شماتون بخیر. شما هم رحمت کلام. سلام علیکم، شامتون بخیر باشد. من فاروق از تلویزیون سفینه. نام شما؟ نصیبه. نصیبه همراه فرزندان سیر شامگاهی دارید. چی نام دارن؟ ماهینور.
моҳинур писаратон محمد یوسف муҳаммад исуф зуд сайри шомгоҳӣ мебароед ҳар шом мебароед ба сайри шомгоҳӣ یک خیلی وقتا як хел вақт хуб чӣ гуна аст ин боғе ки имрӯз хеле нуронӣ аст ба шумо то кадом ҳад писанд омад очень красивые, уже есть места, где можно прогуляться с детьми. Сегодня тем более прекрасная погода, поэтому вышли прогуляться. ба шумо истироҳати хуш шоматон Спасибо. бахайр از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور از دل کشور از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور از دل کشور обод кардан бунёд намудан зебоӣ офаридан аз теъдоди хислатҳои хуби инсонист ки дар гузашта аҷдодони моро маҳз бо ҳамин хислатҳо мешинохтанд ва хело хушояндам ҳаст ки пасомадагон ин рисолати бобоиро мерос гирифтаанд далели мӯътамад шаҳри душанбест دوشنبه جان و دلی مایی دوشنبه بردیده صفایی دوشنبه جان و دلی مایی دوشنبه بردیده صفایی دوشنبه салом алайкум шоматон бахайр бошад хуб аз сари либос аллакай яқин аст ки аз машқ омадед биё чӣ нос мешавем номи шумо фирӯз исроил сомон даврон ҳоҷакбар хуб аз куҷо омадед аз футбол ҳар шом ба футбол машғулед نه هر شام بعد از یک روز پس як рӯз баъд куҷое мехонед بله دانشگاه حضوری ҳама ҳамкурс ҳастед بله саломат бошед ин ҳамкурсатон аз туркменистон بله хуб курси чанд ҳастед کرسی دیوم курси дуюм хуш ба андешаи шумо чун мегӯед ки ҳар шом ба футбол машғул мешавед ба варзиш ҳамин ба варзиш машғул шудан чӣ нафъ меоварда бошад ба инсон با ورزش مشغول شدن اولا یعنی ما میتوانیم یعنی سلامتی خویش را نگاه داریم و بعدا اون که یعنی شخصی که با ورزش یعنی مشغول میشود میتواند یعنی گرفتار هر گونه بیماری ها نمیشود یعنی خود رو یعنی بهتر و خوبتر حس میکند ҳифозат мекунад аз тамоми беморӣ از تمام بیماری ها ташаккур шоматон бахайр истироҳати хуш зинда бошед ва воқеан ман ин лаҳза метавонам бо боварӣ комил бигӯям ки ин ҷавонон ин шаб хеле ба роҳат хоб мераванд зеро ки баъди машғул шудан ба варзиш дар шомгоҳӣ ва ин қадар гашту гузор кардан ҳатман ки ба хоб ҳам ба зами оне ки ба саломатӣ фоида дорад ба хоби ба роҳат низ сайри шомгоҳӣ метавонад таъсир бирасонад барномаи шоми душанбест аз сафи наморо ҳамроҳ бошед шом омаду шаб расид шом шуд хона мурғони чаман баргаштаам бар лона аз нураки шамс дигар намондааст нишон шом бар сӯи шаб рафту шаб субҳона ана ҳамин аст фалсафаи зиндагӣ шому шабу субҳ ҳама паси ҳам меоянд ва ҳамин тариқ як рӯзамон кур хоҳад шуд аммо аз ману шумо бастагӣ дорад ки он рӯз чӣ гуна пушти сар мешавад ба умеде ки фардоямон аз имрӯз хубтар пушти сар мешавад то бозид азизон хайр шабатон хуш кифоя ای هموطنان شنوید این زدن دل آره منم آن دل که زنم هر بدن ای هموطنان
شنوید این زدنی دل بار منم آن دل که زنم در بدنی دل شاد کنه از دل با زن سخنی دل ای هموطنان شنوید این زدنی دل از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبض خوشی آمیخته با علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبض خوشی آمیخته با علی مادر درایم من از این شادی دیدار بگذار و شود در بزبایی گریفتار رقص دو بهر ساز دل و رقصیدنی دل ای هموطنان شنوید این زدنی دل از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبض خوشی آمیخته با علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبض خوشی آمیخته با علی مادر محزن آزادی هم آبادی و گنجم دیگر نبود طاقت غم طاقت رنجم باید به هم شاد شود حال من دل ای هموطنان شنوید این زدنی دل از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبض خوشی آمیخته با علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبض خوشی آمیخته با علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبض خوشی آمیخته با علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبض خوشی آمیخته با علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبض خوشی آمیخته با علی مادر